A political problem which can be solved by discussion. Because I don't. Ndagushimiye muha n'ikaze. Aha dutangiranye n'umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni aho yavugaga ku kibazo cya M23 ndetse n'igihugu cya RDC cyangwa se DRC, Republika Demokarasi of Congo. Aha yabazwaga ibijyanye n'ikibazo cya M23 mu burasirazuba bwa Congo n'intambara yaho. Museveni yasubije yuko abona ko nta kibazo cyagakwiriye kuba hagati y'aba bombi. Yabajije Tshisekedi amubwira ko uyu mutwe cyangwa se aba bantu bita inyeshyamba ngo ari abantu abona bashobora kumvikana bigatanga umusaruro. Ngo yabajije aba bagabo ba M23 ngo icyo bashaka ngo niba ari uguhirika ubutegetsi bwa Kinshasa ngo cyangwa se ari ibindi bashaka. Ngo mu byo bamubwiye ko bashaka kugaruka mu duce twabo bagatura bakamera nk'abanyekongo nk'abandi. Museveni akimara kumva ibi bitekerezo by'aba bagabo baturuka muri M23 yabwiye Tshisekedi ko aba bagabo nta ntambara koko bashaka ibiganiro, bagashaka n'amahoro ku miryango yabo. Museveni yavuze ko ikibazo cya Kongo cyoroshye kandi gishobora no gukomera mu gihe nyine cyagizwemo uruhare no gukomezwa n'abayobozi. Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'igihugu cya Uganda, yongeye guhura n'umukuru w'igihugu cya Kongo, ubwo ndavuga Felix Antoine Tshisekedi. Nabindi bari kuvugaho, bari kuvuga ko iki kibazo cy'intambara kiri mu burasirazuba bwa Kongo aho bihanganishije nyine ingabo za leta ndetse n'uyu mutwe wa M23. Mu byo baganiriye n'iki kibazo cyaje umwanya wa mbere. Gusa ibijyanye n'ibyavuye mu biganiro ntabwo biratangazwa neza, ariko ku rubuga rwa perezida Yoweri Kaguta Museveni yashyizeho muri bike byavuzweho. Yavuze ko ikibazo Kongo ifite by'umwihariko na Uganda igifite. Ivuga ko umuti urambye ari ukuganira bombi bakicara bagahuza ibiganiro maze bikabyara umuti. Perezida Yoweri Kaguta Museveni gakimara kumva ibitekerezo by'abagabo guturuka muri M23 ngakumva ko badashaka gufata ubutegetsi cyangwa se ngo basaranganye ubutegetsi bwa Kinshasa, ahubwo ari ukwiturira bakabaho nk'abandi baturage ba Kongo, ntibakorerwe ubwicanyi ndengakamere ngo bahohoterwe bakwe ibyabo, ngo bakabaho nk'abandi baturage ngo nta kibazo byateza. Ibi perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni akimara kubyumva yahise ahura n'umukuru w'igihugu cya Kongo Kinshasa, ari we Antoine Felix Tshisekedi. Mu biganiro byabahuje byumvikana ko n'iki kibazo cyabaye nyamukuru. Perezida Museveni yavuze ko ikibazo Kongo ifite na Uganda igifite, ngo kandi umuti uhari n'umwe, ni ukuganira maze ku mpande zombi zikabasha kumvikana, ndetse ibyo zumvikanye mu biganiro zikabishyira mu bikorwa, kuko naho ubundi ngo nta ntambara yagakwiye kuba hagati yabo kuko bose ari abavandimwe. Ngaba bagabo ba M23 ngo Yoweri Kaguta Museveni akimara kumva ko badashaka gusaranganya ubutegetsi cyangwa se ngo bajye muri leta, ngo ahubwo bisabira gutura bakagira amahoro bakamera nk'abanyekongo nk'abandi, ngo yahise yumva ko aba bagabo ngo bashaka amahoro koko. Aba bagabo ba M23 bagiye batekereza umukuru wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ibibazo bafitanye n'igihugu cya Kongo, igihugu cyabo ngo bagirana na leta y'Kinshasa iyobowe
na Antoine Felix Tshisekedi gatubahiriza ibyo baba barasezeranye mu myaka yatambutse. Ibi Museveni avuga ko aba bagabo koko yayigezeho kubakira ubwo bahungiraga mu gihugu cye bahungishijwe n'ingabo za SADC icyo gihe zari ziyambajwe kuza kubirukana ahagana mu 2013 bagahungira mu gihugu cye, abandi bakajya no mu Rwanda. Museveni yavuze ko umuturambye hagati y'aba bagabo bombi basangiye igihugu cya Kongo, ndavuga M23 ndetse na leta y'Kinshasa, umutari ukwicara bakaganira bagasasa inzobe bagahuza ibiganiro ngo bazabona umuturambye w'ikibazo cyabo. Ngo kuko akimara kumva ibitekerezo by'ingabo za M23 ngo yumvishe ko ari abantu bashaka amahoro badashaka intambara. Ndagushimiye nawe wabanye natwe muri iki kiganiro. Icyo ngusabiye no gukomeza kugira amahoro y'Imana no kugubwa neza. Ciao.